Dobrodošli u Virt internet prodavnicu. Da biste obavili kupovinu preko našeg sajta, potrebno je da se registrujete. Možete se registrovati kao fizičko i kao pravno lice. Kao što ovde možete da vidite, imamo malu napomenu za pravna lica. Da biste videli veleprodajne cene, morate imati nalog i biti prijavljeni na isti. Do forme za registraciju možete doći preko te prečice ili u delu Moj nalog. Klikom na Moj nalog, odnosno na polje registracija, otvorit će se forma u koju unosite vaše podatke. Popunit ću i pokazati na primjeru registraciju pravnog lica. U odnosu na fizičko lice razlikuje se po tome što osim ličnih podataka unosite i detalje o kompaniji. Potrebno je uneti lične podatke, odnosno podatke kontakt osobe. Polja označena zvezdicom su obavezna. To su ime, prezime, e-mail adresa, PIB, kontakt telefon. Ukoliko ste pročitali i prihvatate politiku privatnosti, markirajte sledeće polje. Ukoliko ste saglasni sa praćenjem vašeg ponašanja i želite da primate personalizovane ponude o proizvodima, markirajte sledeće polje. Prijavom na newsletter primat ćete informacije o našim postojećim i novim proizvodima, koje nisu promotivnog karaktera. Nakon klika na dugme Registruj se, na vašu e-mail adresu biće poslat mail dobrodošlice sa našim mailom na koji se možete javiti ukoliko vam treba neka pomoć u vezi sa upravljanjem vašim nalogom. Nakon što se provere svi podaci, vaš nalog će biti aktiviran.